Hallelujah. I can even praise and worship him on some of lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwe. Ha re dutse hanyane ka ofising, mohlankeno wa Modimo o ntse a re bolella ka diqholotso tseo le kereke le nang le tsona ka morero wa hore be le se le haetse Jehova ntlo mona. Jwale ha ntse a bua ke be ke mo mametse fela, empa ha ke boetse ke kena ka tlung ka mona o tlo ntshwarele ntate, ke tlo bua jwalo ka motho. Amen. Ke tlo bua jwalo ka motho, ke tla e lokisa le se ke se le sala ntho ke itseng ke bua jwalo ka motho. Ke tla ke bua jwalo ka mohlanka Modimo. Empa ka nnete ha ke kena ka mona ke ha ke re pelong ya ka jo mpele utlwehle ntho ke tlo bua ke le motho. Ha ke kena ka mona ke ha ke re Satane ke a mo tshwarela mona. Ntho e tsekang ke a utlwa. Haeba o hohle ha kana ka motho wa tseba hang ha o kena ka mona wa lebala hore ke ka mokhukhu. 1 bokgabane bo ka mona. 2 tlolo ya bo Modimo e ka mona. 3 thabo le freedom e ka mona. Ore ha o le motho fela he o se motho ha o le motho fela ntho se tharo tsena di re hore Satane ke a o tshwarela ntho o ishile le nna ke a e bona. Le nna ke a e bona ore o njwe sore na ha o so ka tshekwa foundation ditene tsa kena yaba build a proper building ho tlo ba jwang. Ai Satane o tlamehore a lwane ka ntho mo wa ka e lwanang. Empa jwale ha ke khutlele bo Modimong jwale, ha ke khutlela bo Modimong ke re o senya nako. O senya nako. Ebile nna ke a mo eletsa wa bona ha pula e nele metsi a entse foro ebe o nka kharafu wa kwala o senya nako ba nako o a tlalang haholo a tonkela le njena eo e entseng. Satane o senya nako ba nako eo noka yena mahlono e tlalang ilo shishena njo mwenye o senya nako. Wasewa ke kopa wena o iketsetse molemo wa hore hona lore o nore hene o ntso to hene wena o iketsetse molemo wa Modimo mphe bophelo hore mohla o arabelang ke be teng hore ke tlo bona ke kopa ka jeno o kope Modimo tshechisa date ya ka re lebitla ke batla ha ntlo ya Modimo e ema mona ka re ke le teng ka lebitso la Jesu. Ke rapela hore mohla re emang ka ntle ke a profeta ba Yesu, ke a profeta. Apostle ke a prophet. I am prophesying ka lebitso la Jesu ke a prophet. Atamela prophet. Yes. Le fully church. Hore mohla apostle a emang Yeah. a nkile scary a tlo kgaola ego le wena wa be o le teng. Hallelujah.
mohlang ga o la re bone in a new building, a new building, a new building, a new building, a new building. Hallelujah, na Jesu. Ore mohlang o la re bone wa bo o eme ka morahai mo wena o bontsho re Jehova o entse ntho tse nkgolo. O mo ka lebitso la Jesu, o mo ka lebitso la Jesu. Ba se kopa tshwara mantswe ya sooner than we think. God is going to do it. Lebaka la bobedi o kireng Satan o senya nako ke hobane already modimo itse mo hatileng teng ke o file sebaka sena. Yeso ye teng hona jwale ke kopa yona ke e bue ka sekgowa. Amen. Yeso ena ka sekgowa e bitswa a temporary inconvenience for a permanent improvement. Every Sunday, hali kena ka mo simoyeng o tolokele Satani hobane ha tsebe dintho kaofela. O mo yotse re Satani ha o ntso o lokiswa N1 ho nona le ntho e lembe o mo lebitswa stop and go. Le haeba o no tatile o no hata mariki o ye metsi empa o no tseba mo ke anteng ke Gauteng. Mona is a temporary inconvenience. Empa re eme fela hela dintsu ke stop fela mona ina yona e go bulela ka lebitso la Jesu. Ya prophet le modimo litse le Satan o lokela ho khumamela ntho modimo a ibile. Your building is already coming. Hallelujah. Hallelujah. Ke bua taba tsena ka sebedi hobane di somo ya ho halalelang. Hape ke bua ka sebedi hobane mofuta wa moetapele o modimo a lefileng yena mona ke o modimo a etsang dintho se kgolo ka yena. Ke le jwetse phutheho ke le bolelle modimo a etse ntho se kgolo ka motho e mong le e mong. Yeo yona ke nnete ya modimo. Modimo le file mofuta wa batho ba modimo a sebetsang diphiriso ha ile bona. Rata mohlankeno wa modimo, rapella mohlankeno wa modimo, tshehetsa mohlankeno wa modimo, emang le yena le tlo bona dintho se kgolo. Modimo a le hlohonolofatse. Amen. Amen. Re a le bontate le mme le lelapa le lekgotla la hao la kereke. Modimo a le hlohonolofatse. Ha ke nke ha nyane tabena ya ho nsepela pulpiti ya hao. Ruri ke a tseba hore ke hloka mohau wa modimo hore ke etse seo modimo ana batla hore ebe ko ena a se etsa. Empa ha o etso re be nna ema mona lebitsong la hao. Modimo wa khotsa ho hlohonolofatse. Ke kopa le nrapele le lona le phuthe hore ke phethe thato ya modimo a kereng. Amen. Ke utlwile hore ntate le bise ona a tsaya ba rutwa ba teng mona empa prophet yana o teng re a leboha prophet. Modimo wa khotsa o etse hantle. Amen. Amen. Ke kopa ke re tlo bua motshereng wa ka jeno ho fapana le tsela tse le tsebang ke re ra ka tsona empa ka jeno ke kopa re ke re bue ka potso. Theme ya rona re mohau wa modimo re bolokang. Empa ke kopa nke ke tlo bua lona ka potso e reng na mohau ha o le mongata hakana o ka re bolokang. Ebe phoso ya rona ba hauhetsweng e mokae. Amen. Mohau ona o moholo o a boloka mohau ona
ebe jwale phoso hobane ka nnete ha o ka sheba ka leihlo la moya ka hara batho ba hauhetsweng ho na le ntho e haellang. Ke kopa ka mohau wa Modimo re ke re tlo e sheba taba ena ha re bukeng ya Tite ke testamenteng e ntjha ke lengolo la moapostolo Paulos. Ke kopa hle re ke re eme ka maoto re phetla buka ya Tite kgaolo ya bobedi. Titus, the 2nd chapter, verses number 11 and 12. Tite kgaolo ya bobedi, ke kopa ya ka nthusang ho mballa temana 11 le ya 12 a ke a ise jwalo ke manya isore ka Sesotho a ka re balle yona. Ebe phoso e kae ha mohau o ka re bolokang o le teng? Ke manya ifumane ka Sesotho Tite 2:11 le 12. Ere hobane mohau wa Modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse. 12. O ntse o re ruta ho tela le ho se tshabe Modimo le ditakatso tsa lefatshe. Re tle re phele nakong ya jwale ka kelello, ka ho loka le ka borapedi. Ha re kwa le mahlo a rona nke ke rapele ntate Modimo. Ke kopa ona mohau ona o ke o be le nna metsotsong ena eo ke emeng ka pela setjhabahadi sena seo Morena Jesu a nang le maqeba ka bona. Ntate Modimo, ha nka fosa ho utlwa thato ya hao le ho ikokobelletsa wena, ke tla be ke sa sitelwa wena fela, empa ke tla be ke sitetswe le setjhaba sa hao se lebeletseng, se tshepileng, se nahanang hore o tlo bua ka molomo wa ka. Ke kopa ntate ho ke ho be jwalo hle, a ko bue ka molomo wa ka hore Morena Jesu a tlotliswe ke a rapela. Amen. Ha re dileng fatshe. Ebe phoso e ho kae ha mohau ona wa Modimo Bibele re o bonahetse ho batho bohle? E ne le dilemo tse 3 tse fetileng ke ne ke rera kerekeng e nngwe bosiu hona mona Bloemfontein. Mohau wa Modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse. Ka 11 o'clock e ne le ha ke kena hoduma N1 ke tsamaya ke le mong ke le ba Gauteng, hobane hoseng ha letsatsi leo ke ne ke lo kena sefofaneng ke ya Kenya mone ke lo rera teng. Hopola temane re badileng mohau wa Modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse. Ha ke qeta ho tswa ka Bloemfontein ke ha ke elellwa hore ha ke a tshela petrol, empa ka kgothala ka itshepisa hore ke tla e tshela tseleng. Bosiu jwalo ke tsamaile ho fihlela ke fihla Wynberg, eba ke nka 10 off ke tswa N1 hore ke kene ka hara Wynberg ke lo tshela petrol. Ha ke fihla filling station ka patala petrol e neng ke hloka, ha ba qeta ho tshela koloi ya ba ke ya tswa ka Wynberg ke kgutlela N1. Mohau wa Modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse. Apostle, ha ke qeta ho kalama hoduma N1 ha ke a tsamaya di-kilometer tse 5 ke ha koloi e tima mabone ebile e tima engine.
e ne se le ka mora hora ya 12 ha e ema ka thoko ho tsela ba kire e be ke tla isa jwang ka o se tsebe na ke tla isa jwang ya ba kire ya matsoa ka mabedi duma steering ka isa thapelo e kgutshwanyane haholo ka re modimo ya lokile ke kopa ha ke starta koloi ena empe dumela ite hore ke tsamaye mohau wa modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse itsa ke starta koloi le khatlo le la bobedi ha ya nsukudisa ile ya dumahang ya laita mabone ya ba ke kena tseleng ke na le potsonyana rona e be phoso ene le go ka empa ya ba ha ke itshwenye ka hobane e duma ka mogho ke itsebang ka teng ke tsamaile leeto leo kaofela ka ema di-garageng ke reka metsi fela ka tsamaya ho fihlela ka hora ya boraro pakeng sa hora ya boraro le hora ya bone e ne la ke fihla Kempton Park ke kena jareteng ya mora wa ka ke paka koloi ke kena ka tlung ke robala mohau wa modimo o ka bolokang batho bohle ka hora ya botshelela o la fihla nkokotela ntsosa hobane o na lokela ho mpotlakisetsa airport ke kalame ke tsamaile ke ile Kenya mohla ke tloang Kenya ka mo letsetsa ka re ke kopa o tle o tlo nlata airport o hlotle ka koloi hobane sense ke batla ho tsamaya ha ke theoha ke tsona ka ntle ke mo fumana nkemetse ka koloi ya hae ka re mpa ke itse o tle ka koloi ya ka re e hanne ho duma ka ra tshompa o sa tsebe fela ho lokile ha re tsamaya ha re fihla lapeng pele ho ntho tsohle ka nka senotlele ho yena ka kena ka koloi ka leka ho starta ya etsa ntho a njwetsitseng yona ya hana ho duma mohau wa modimo o ka bolokang batho bohle potso ya ka ke ena mohau ona o mo kana o bonahalang ebe phoso rona re esang ke feng re ile ra lokisa le yena hore hosane o seng a bitse mechanic a tlo re thusa ho bona koloi ena hore na ha e dume hobane mechanic o fihlile apostle o sebeditse koloi eno ka mora hora tse 3 a sa fumana hore na phoso e bokae yaba o re ho nna ntate koloi ena ka re na le bothata bo boholo ke le ka ho diagnose jole ke tlameha hore ke ntshe ditulo tse ka morao ke tseba o tla lokolla tanka ya petrol ke belaela hore petrol pump ke yone e shwileng hobane motjhini wa ka o bontsha petrol e sa fete ka re ho lokile mohau wa modimo o ka bolokang batho bohle ntate enwa a ntsha ditulo tse ka morao tsa koloi ena hana ha qeta ho ntsha ditulo ke ne ke le ka tlung ha mo heletsa a re bishop tlo ya ba ke atla ha ke fihla a re ho nna a ko njwetse ntate bothata ba koloi ena bo qadile kae ka re ntate ha ke tsebe ha e se fela o ile a tima ha ke kata ho tswa Windback empa ile a boetse ya duma ke fihlile mona ka yona a re tlo bone ntate ha re fihla ke atamela pela koloi na tlose ditulo ke a mpontsha hore dithapo tsa koloi ena
se tlisang mollo petrol pumpong hodima tanka di tšhele lore ha di a tšha fela ke tla utlwa ke batho ba tsebang koloi empa le la kabenyana la tsona le bile le tšhisitse le sponge sa setulo sa koloi ya ba hore ho nna bishop ho na le ntho ke sa utlwisising mollo ona o tukile hodima tanka ya petrol a re bishop koloi ha e a tšha hobaneng ke kopa modimo a o thuse o dumele ntho e ke buang bomme le bontate ha ke etse pale ya pulpiting ha ke etse story sa hore batho ba utlwe hore ke a rera empa ke batla ho jwetsa hore tlasa lefatshe lena tlasa kgwedi le letsatsi ho na le mohau bana ba Israele modimo no tlamme bana ba Israele hore o seng ha ba tsuwa ba eme ka ntle le bana ba bona ba shebe tente ya pukano ba bue mantswe a reng bokang Jehova ba no molemo e se wa hawa hae o hlola ka wotsa Jesus hona le mohau ke hona le mohau ha o bohlale o bolokilwe ke mohau ha o matla o bolokilwe ke mohau ha sobanurutehile o bolokilwe ke mohau ha sobanuna le tšhelete o bolokilwe ke mohau ke kopa ke fetele pele ha sobanutse ba o rapela o bolokilwe ke mohau Jesus. Mighty Jesus. Ha sobanona le connection tsentle ha sobanona le tshobotsi sentle Bibele re ha se ka matla le ka tšheseho ke ka moya wa ka o rialo Jehova ha ke tsebe ke bua le mang ntumele ke lo se mo politiki hore ha sobanona le influence o ha o etse ke modimo ntumele ke lo se ba rui hore ha sobano tswa o sebetsa ha sobano tswa o tswa tšhelete ha sobano tswa o ina ditendara o bolokilwe ba ka Jehova ho ba no molemo e se mo haua hae o hlola ba Israele ba ne ba na le pina e reng hoja e se le Jehova ya rena moletseng ntate no re bishopo ha ke utlwisise ha ona le la kabele le nyane fela le ka hlagile petrol ha e le tshware ka re nna ke se le wetsa isitwa kopa go je se mohlolo wa bobedi ha theola tanka yena go ba nona re go nna ntate ntse se re kolina ena le tanka se pedi ka re a re dithapo tsena di tšhile petrol e tsile jwang ka mona re ne ka engineering a re ha ke utlwisise le go jwetsa ha re theola tanka ntate mo apostola ke ha tanka e ntse le full tank ke go ba ha ke kope o dumele ntho e ke e buang hobane ke ha ke kope o dumela ke hobane hona le batho ka mona modimo ha ne ka wena especially ka dihlotse ha ba tsebe hore na o phetse jwang ba bang ba bona e ne le accident koloi ya pitika ha ba tsebe na o phetse jwang ke mohau Jesus. Mighty Jesus. Amen. Let's go. Oh, Jesus.
Hona le ba mametse gona jo. Siki e mmeleng wa hao mo. E na le magologolo a batho ba mabitleng. Wena ke wena no ntsontse. Wa hao ka bolokang batho bohle. 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 O bona ore moruti makutswana koloi ke ya tsamaya for 300 kilometers e sa uli petrol le nna ke dumelana le wena ke e tsuwa empa bebile aka ere bebile na ka re a o letho ne ke nna yetswa ke modimo bebile na ka ere se sitang batho ha di siti modimo e se modimo a bebile na a re ha ke butse ha o ya ka kwanala a re ha ke kwetse ha o ya ka bulala o wa kwe bibiso na Jesus. Yes. Kuya ka isamaile for 300 kilometers. Isa chisikiri la kabi. Isa wuli petrol. Hore na yense jwang ha ke tsebe. Fela bebele re thotse modimo a di etsang. Leihlo ha di so di bone. Fela ha e so di ha di so kene pelong sa batho. Modimo na kera dimakatso. Modimo na kera mekgolo. O itse jwalo ka lehodimo le phahame ho lefatshe. A re tsela tsa hae le tsona di phahame se jwalo. Ha re no mo utlwisisa modimo yenwa. Hona le ba mameso mona jwale le batswadi ba o ha o ba tsebe empa ka jeno batho ba o sheba e ka re ke le shano hore o mo robala o fia o saja modimo ba bisitse dinene re binang re tlosa mona ampeya mona tlosa mona ampeya mona o yentse modimo kara busutsana au phamisa kara buloi au phamisa kara dira au phamisa sefela sile o sata pabala le bophelo mona me ke tla hlola ka mehla ka tunya Jehova wa hao wa modimo o ka bolokang batho bohle. Ba bang ba lona mona ha o sebetse ha ona income empa batho ba o sheba ba o leshamo ha ona letho hobane modimo o patile modimo o hlonolofaditse modimo o tjhekela didiba naheng eo o menetseng modimo o bulela tsela ka hara sepataulo ke modimo wa makatsa wa hlolla ha le bokwe le bitso la Jesu.